praise God for the wonderful and amazing singing this afternoon, mga kabsat. Praise God. Iyabang karon ni Preacher Erwin to give us the Bible reading and meditation this afternoon. Amen. Amen. Praise God for the singing. Amen. And praise God for Calvary, kakabsat. Umuyo ko na dakat. Dagiti gwapo kat managsuyaab. Makasuysuyaban na kakabsat. Sindi na po yata di rabi eh. Amen. Praise God. Amot ka na rin kat dito oras tayo ta. Oras ti pa nagtuturog dito kakabsat. But praise God ta datay ti balay ti apo. Amen. What a blessing. Good. Di ko na ni Preacher John Riget Kaslaka nga da kongreso dito kakabsat. Aduat ni mic mo. Ngayon no siya ti mapag-asadang kakabsat nga agtaray mo't kan mga bakti politik. Ore kapitan kumalang iji barangay kakabsat kat. Timot lintig nga kayat ko nga i-implement kakabsat kat. At ati kita pakabit ngamin CCTV. Diyan di dyan kasak gastos di dyan. Nakanang bayadak lang binulan di kiti maritesan kakabsat. Ikita chismos at noon. Ang pinabuyak at may padawag nga dagos ang kakabsat. Di nga men, amen? Gastos ta CCTV. Waras ko lang ito di kiti maritesan. Ore 5,000 lang binulang kapsa, may danom di kita, mapaspasama kita. I'm just kidding kapsa. Amuyo, anong tawag mo dito ay nasingpot ng chismosa. Natawag mo diya kapsa, nasingpot ng chismosa mo. Nalimot nga chismis. The Good Samarites kapsa. The Good Samarites. No, the Good Samaritan ko ma, di dyan ngayon kapot ang Marites. The Good Samarites, okay? Nanti ko di Bible di kapsat in the book of Romans, chapter 15. Yung palagi po ng kapsat, gossip is a sin in the Bible, okay? Lalo da kayo nga babae kapsat, primarily. Okay, Romans chapter 15. Beginning from verse 23 kapsat, aging gana 33. Romans chapter 15, verses 23 down to 33 kapsat. Agsisinublating nga basahan ka kapsat ti English, amen? No, dapay Bible yo 1278 1279 in your Pi Bible. Okay, nakita yung kapsat, amen? Romans chapter 15, 23 aging gana 33. Agsisinublating nga basahan ti verse 23 and then basahin nyo ti sumaruno. Then agigidan tayo verse 33 kapsat. This is what the Bible says in verse 23 in Romans chapter 15. But now having no more place in these parts and having a great desire these many years to come unto you. But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints. It hath pleased them verily, and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things. And I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. That I may be delivered from them that do not believe in Judea, and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints. In verse 33 altogether, now the God of peace be with you all. Amen. In verse 30 ko na, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Dito ti kasapulan tayo ditong galmesa nang nangurunay ti adipen ti Apo. Amen? Itim tayo enlarge our cause. Masapol kikinararag tayo ditong galmesa and let's uplift our pastor in prayers. Amen?
Agkararak tayo kapsat, agdumog tayo, agkidim tayo nga rod. Let's pray. Someone is praying for you. Dito yapo iti mensahe, ngayong pakita kada kami iti saom ngayong kami binasa. Apo Diyos, nabasa mi iti Biblia, at tuy na Apostol Pablo. Madalas, nakikiusap kadigiti Kristiyano apo, iti panangikararag da keng kuana, iti panagdaldalyasat na. Nakita mi met sa tuy apo Diyos, iti panakinararag iti tong almesa, kat makatulong apo, tapno nagpatuloy, iti may nga tao, iti relasyon na king ka. Kinimpakita apo na Apostol Pablo, iti patag, iti panagdawat, iti kararag, manipod apo, iti sabsabali. Kita to'y apo Diyos, nga si didingag, si papangag ka, ken si susungbat, in your perfect time, kadagiti karkararag mi. Apo Diyos, akas anak mo, dumteng mo't apo, ti tiyempo king kanito, nga makarikna kami, makapadas kami apo Diyos, iti panagliday. Panagkapoy, discouragement, panakapukaw apo iti namnama, kenda dumapay apo nga mangidown kada kami, kas panagpatpatuloy may apo, iti spiritual journey mi. Himga po apo iti panakikinararag mi ditong galmesa, at da apo Diyos, iti katungay ngay mi, kadwa mi apo, pamang patpatib ko, dagiti pamati mi, dagiti pakinaka mi apo, tapnon kaskas tilat ang agpatuloy kami, kinagtaliklaing keng ka. Apo Diyos, akasanak mo, anyan nga nagpintas, ken nagsamit nga panunuten, nga daapo mangikarkararag kada kami. Thank you apo, kadagiti tattao, nga may karkararag kada kami, namely apo, dagiti adipen mo, our senior pastor, Pastor Pruby, tirigad ayat ken anos na apo nga may karkararag kada kami. Warepay apo, iti amama ti pamati, Pastor John. Iti duma apo nga papastor, iti other ministry, iti BBC, ken kastamot apo, iti kakabsat mi iti pamati. Again, Lord, thank you for this great comfort that we receive from your word. Someone is praying for us. Alang arod apo Diyos, kas panagpatpatuloy mi ken ka ita nga malam, dawaten mi apo nga sika iti mang bendisyon manon iti serbisyo, kay danon mi iti nasantuan nga presensyam, kay dawatik apo Diyos nga bendisyonam ti tumunggal mesa kada kami, orepay apo iti panakaikasabamanen iti saom, kararag mi apo ti pastor mi nga tulungan mi suna, kama apo ti wisdom, boldness, ken atterance, ken kastamot apo, bendisyonam iti ngiwat ken puso na, nga paggapuan apo dagiti sasaom. Kana kami apo iti nadameg nasayat apo nga puso nga pakiidulinan apo dagiti nga sasaom. Ket tulungan na kami apo nga i-apply mi ti panagbiag mi. Karara kumot apo iti internet, kasta mo ti electricity nga sika kadi apo ti mangtengel, tapno iti kasta apo Dios ket nabalaigi ken napintas iti anayas apo ti panagdaydayo mi ken ka. Bendisyon na apo digiti kakabsat nga deti live stream YouTube apo, pariknam tayat ken parabor mo kadakwada. Alawan na po, pakawanan na kami, tapos may kari kami apo, ken nagpatuloy nga nabalig iti nga aramid. Amen. Digri dawatin mi tinapati nga na puming Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tingan tayo man ti pang-kongreso nga microphone nga kabsat. Test mic. Test mic. Test mic test. Ayun. Mangagdakmad lang ta Zoom kakabsat. Amen. Damin agkanta damdama ket ti Facebook ti microphone kanyada. Amen. Hangahan lang medyo nagbaliktad ti plaster kakabsat usually datay ti Hawaii agi patulod di jay. Detoy naggaput Pilipinas kakabsat. Shopee. Yeah, umapalak namin Jay Bakara edit amok no nangina nga ginatang da den Jay Bakara kasi kitketak ti Amazon dito ket balor $100. Ket dito iti balor na lang kakabsat ket $10. Nagdakil nga diferensya na ya. Anyway, praise the Lord for this afternoon. Awan ti agdama kuryente dan sa Ilocos. Bakara, Lawag, Pasukin,
down amin iti network da kakabsat hang ko amo anati agda mga mapaspasamak. Praise God ta adda generator nga nakaplastar iti bakara. At hangko amo until nakita je message ni Pastor Pruvi je group ti AV tatay na impasagana na ni Brother Kevin ti generator ket live nga preach kanya tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Adut ti ubaraan na, adut pasamaken na, adut sangun na. And praise the Lord nakareserba deti nga oras na para kanya tayo. Amen. Amen. Ket maragsakan na ka makakitaan kanyayo amin ita nga malum nga kabsat naragsakemot lang. Mayat. Amoy di pinag-imen nyo na pigpig sa ngam di pinagkandahan ko amo no may ikawan nagtikapigsat kanta bakara ngam kasla kimabsot ti kantate dito eh. Hang ko amo no ka idi nagpabakara idi nagpa-Pilipinas kami 3 weeks ago but feeling ko kasla kimabsot ti pinagkanta tayo kakabsat ya. Angay nga pakapoy-kapoy kakabsat ti ko nakno kape ti rason na nga kakabsot kayo adut kape ijeli code. Naimas ti kape kita nyo dre ni EJ ni Ezekiel ken Nathaniel makipagkapkape da kakabsat. Ay bagbagak dito tapno maamuan di kita naganak data kunada man kakabsat ket no kano agkape ubing hanga tumayagan. Yeah. So nga no concern kayo banbantayin nyo digiti ubing tapno handag kape-kape aya. Umapal da. I think di pinamayan ni Nathaniel tate ket basit lang nga kape ngem nakadado a creamer. Ang inot-inot pa nga igo, pati namin pinsan kaslag gatas ti pinamay na biboya ang tateta nagiwarada di dalusan nyo ko na. Anyway, it's so good to see everybody this afternoon. Tatay Rohel, sino dati nakapasat interview tatay nga umay? Ni Mang Darelaang? Oh, so isuda lang nga do. Napanak namin pangan idirabi ije and preacher genre kada Mang Erwin ket kunada nga dore da Tito Ray ket nakapasati interview. Ni-interview ka da Tito Ray. Hampay so na-verify sa bali je Marites ko dirabi siga ang updated je Marites ko dirabi. Pirated je Marites ko dirabi kakabsat. Anyway, ragsaka nagtay. Dirabi ngamin di welcome party ni Nanay Norma. Ket pagtutungtungan mi nakaturog ak ngamin nagmalum di kalman kakabsat kailangan that extra help di Friday na gubrana. Isak di service bakara ket ada nakangeg nga ni Tito Ray sa atin nakapasakano ket na-excited nakata apo nagadudag sa saro nga umay ko nakang kumaumat in update ni Pastor Proving arod kanyak. So I wanted to confirm tatay sagbay ko malipatan. Anyway, ita nga malam, welcome magtigiti kakabsat umuno na ije YouTube. I may not see you all but welcome to Hosanna Bible Baptist Church Waipahu. Stay with us because I'm certain you will be blessed primarily by the preaching of God's word and every part of this service. Amen. Kanyo nga makikita kakabsat ng adudat regular nga makijojoin kanya ta YouTube. Mesa kanya da ni Ma'am Marilo ije bakara. No kasti nga madamati live stream ije nga to. No bumabanak loko ay di mapanak mga lagat nakaplastar ije cellphone na YouTube. Agin inaw nga mag-play ije cellphone na nga sangsangwan na kakabsat. So nga agbaybuyan ni Ma'am Marilo tata asawa ni Sir Rohel. Ag-comment kad ta YouTube Ma'am Marilo ta i-prove ko man nga hanak nga agjojok lang. Stamot ka digiti kakabsat tayo nga taga Canada at regular da nga agbuybuya iti YouTube kakabsat. Praise God. On Zoom this afternoon, we have Sister nalipatag ti Riza Akebaya. Ay di ngamin Wednesday, di nagpakanta ni Edward kat sa balit impanagan na kanya na iso nga nalipatak mo tinagan na. Walagip mo tita Toresi ka sa balit pinagnagan na tita Minda idi. So medyo nakulkul ti panunod ko ka DJ idi kakabsat. And we have Tita Teresa in Maui. Hello Tita. We have Ate Luisa in the Big Island. We have Sister Marivic and her little one in town. We have Ma'am Cora in Bacara, and there is Kion, Pastor Pruvi, and Daniel. At ni Mama O, EJ Batak kakabsat, ng mga naka-under camera na. Marisa Agunoy on Zoom as well. Welcome po. And there's also iPhone on Zoom.
Ang kuamunuan at naga na DJ kakabsat. Basta iPhone lata na ya. Anyway, welcome to everybody. Aduda pa iti orayin tayo nga sumangput. Hang itat nga Domingo kakabsat. Nung itang katawan. Amen? Timayab ni Ate Cheryl Idikalman nga napan Pilipinas. I'm pretty sure nga nagland DJ baka lawag di aeroplano taawamot sa bali nga balita nga nakitak. But to agsubli, dore ka nga naliday tirason pinagawid na naragsak to nga agsubli takadwanan to ni Mother na. Amen? Tay sunto pa mi inayon kanya tayo. And Tito Daryl as well and son. Nga umay ito'y Hawaii palubos ti Apo. Kadigiti sumaron og bakasyon. Dore ni Tita Grace. Pan agawid Pilipinas. Agsublin to nga danayon na. Amen? Nagadu tayo kakabsat. Kampi nga kasamer nga nabara tarwar talaga nga bumara to space tayo. Amen? Amen. Maragsakan kimot lang umat. Dutay ka kabsat? You know, we are a very tight church family. Hangaga po tabasit tayo. No, di we really care and love one another. Amen? Amen? Ang kuha no, mapilpilitan kayo, no? Makaturturog kayo, no? Anya, di tayo, tumagdirteman ka kabsat. Ati ko nagtatay kas lakim mapsut pinagkanta tayo, pigpigsaan tayo nga agkanta ka kabsat. Awit ng pagbati dito ko dapat na ragsak. Amen? Ready, sing. Naragsaka kita, nga di maray ka, intay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, idawat ko tapo, para murnaken ka, ken mariknam kumati ayat tiyama, an ka agpangadwa, ingka kumablaaw, ipukaw mo't amen makipagkararag ti sagot ti Apo ketal nat kararwa ipek sa tay ngaru dagyaman kamapo. One more time. Naragsaka kita nga di maray ka intay panagdayaw ken ni Jesu Kristo di dawat ko tapo para murnaken ka ken mariknam kumati ayat tiyama an ka agpangadwain ka kumablaaw ipukaw mo't amen makipagkararag ti sagot ti Apo ketal nat kararwa ipek sa tay ngaru dagyaman kamapo ipek sa tay ngaru dagyaman kamapo ipek sa tay ngaru dagyaman kamapo. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Last week napanda hamot nga apagsubli but Pastor Provy, Pastor June led the team to go and visit our ministries, our works in Cagayan kakabsat katang ko amuno adan isagana dang video presentation para kadijay. Orayan tayo ni Daniel ta agmul task nga agdama kakabsat. Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob, buhay ko'y sa iyo, aking iaalay, ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Kung aking isipin, sakripisyo mong nakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal.
sa aking paglalakbay. Salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin akong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin akong pusong paglilingkuran. Amen. Kela samdeta kakabsat. This is the first time nga napanda Pastor Pruvi kang Pastor John kadet agda mga trabaho ijay. Way back in the 2000s nang rugiti ministry work ijay nga mga nagplastar kakabsat, but praise God ti apulatat nang iplastar. And this is in Apari with Ma'am Viliana. Amen. Kadwada ni Auntie Josie kakabsat oh. Amen. Praise God. I will let Pastor Pruvi explain more later on no kasano ti inubrada ken kasano ti pinasamak da jay kakabsat. But praise God ta nakapanda, nakasublida ket adu pay iti sumarunong plano karkararag tayo palubos iti Apo. Amen. Amen. Before we move on to our specials here in Waipahu, inti dinggan digiti specials nga agapudje bakarapel ang kakabsat. Sweeter one, greater than pardon us, we pray.
kan kanta Jekwar kakabsat kat ni Doc Lester. Kat didi ka adami jay, agsagsagana iso na nga mapan ni jay, dumalnag. Adams kayam Adams. Hanggang nagpinakapan ni jay kakabsat, ngum nakad adayo ko na kuno nag. Ngum nabayag ng karkararag, DJTM mo na ang imbagada papanan na. Kat kinamat ko kunak may katig tungtung tapay lang sakbay ka nga ron nga pumanaw. Kasi Monday, simapot kami Sunday, Monday denobrana, Tuesday, iso DJT pinagsasarita mi kabigatan na Wednesday, mapan ko man kakabsat. Kat makitam DJ lang nga nga kaslag, dadanag agbubuting hang awantal na nakakabsat. Kabigatan na, we were awan ko madapatan but ada di prayer meeting kat ididamagag ni, dakamot pelang ko nagkat, kun sir, ada intervention ti apo, hanak na tuloy, anapan, bagak damdama ko na. Pinapasamag kakabsat, basically, handa pinakaamuan nga, ada sa bali nga doktor nga dajay. Kat mas kikiyat da nga i-extend. Kat kasla na pa ay rignan, adore siya kasla na pa ay rignak, ta syempre yung karkararag, kat finally, ada papananan kakabsat. Kat talaga nga, adot ingkari na ti apo, kanin plaster na talaga, schedule na kakabsat, ham na pulos kumakayat ti mamisanti-santi service bakara. Cut the story short, hanga natuloy na pa ni J. Adams. And as of 2 or 3 days ago, sino nakita yung J. update, J. single seng career? By God's grace kakabsat, sinong bata na ti kararag, hanga Adams ti kadayo na ijela bakara ti na kay destino ka na kakabsat. Amen? Kat nagdakil nga blessing, iti ministry ta, text na kames message nakloko kakabsat tahanak nga doktor ngam no api siya ti pagkonsultaan ano daduma digiti paspasamak ti kakabsat Pilipinas. Kung praise God ta da kumbaga house physician tayo. Ano anyaman kasapulan mamin ano lang nga textan wenno tawagan ket alisto nga makakonsulta kanya na kakabsat. Amen. Ket maragsakan nakta talaga nga committed isuna para ti Apo. Praise the Lord for that one. Amen. Kat itagon daw nga rod, ayaw bak ni brother, ni Preacher Erwin, ni Sister Margie. Ay solo ni Sister Margie, ito do ni Preacher Erwin kakabsat. Solo gayam ni Sister Margie itata kakabsat. Amen? And after Sister Margie sings, we will hear the choir. So plastar kay itong kakabsat. Amen. Have the crowds round you gathered in the midst of the storm. Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope. Someone's praying for you this very day, and peace be still is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems when you're alone,
it seems that you're praying till your strength is all gone, and your tears fall like raindrops all the day long. He cares and he knows just how much you can bear. He speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Remember someone is praying for you. Laglagi po nyo kakabsat, isut essence DJ kanta itatay. Adda mangikarkararag kang ka. Amen? Amen. Praise the Lord. Ay bak nga ro din kakabsat, ti choir nga may mangi render iti kanta before ipasak ken Pastor Pruvi ti microphone ijay bakara. I'm in love with my Savior and He's in love with me. He is with me from day to day. What a friend is He. Watches over me while I sleep, hears me when I pray. I'm as happy as I can be, and I now can say, Somebody loves me, answers my prayers. I love somebody, I know he cares. Somebody tells me not to repine. That somebody's Jesus and I know he's mine. You'll be happy if you will let
Jesus have his way. He has work for us all to do every passing day. Feed the hungry and cheer the sad, for the sinner pray. You'll have joy that you never had, and you then can say, somebody loves me, answers my prayers. I love somebody, I know he cares. Somebody tells me not to repine. That somebody is Jesus and I know he's mine. And with the rocky to bear, what a happy day. Somebody loves me, answers my prayers. I love somebody, I know he cares. Somebody tells me not to repine. That somebody is Jesus and I know he's mine. Somebody loves me, answers my prayers. I love somebody, I know he cares. Somebody tells me not to repine. That somebody is Jesus and I know he's mine. That somebody is Jesus and I know he's mine. Amen, amen. Nagpintaas ang kakabsat nga kang kanta, ya? Someone is praying for you and somebody loves you. Amen. Nagsaya ato na yan. Naimbag nga malamyo amin, dita Hawaii. Naimbag nga bigat, dagiti adati Pilipinas. Naimbag nga rabi, dagiti adda ijay Canada. Talagang international. Halaan nga deti service tayo, digiti kwa, countries nga attending deti service tayo. Amen. Naragsakay mo lang kakabsat. Amen. What a blessing. Amo yun na damag ko nga ijay Japan, kat awang gaya man tibigat kan rabi kakabsat ijayan. Nadamag yun ijay? Awan tibigat kan rabiin kasi puro hapon. Hapon, ngamin tiya, dadyayin kakabsat. Brother Erwin, inayon mo dayjay, di collection mo, Brad. Okay? Wan, awang bigat ka na rabi, jay Japanan kasi puro hapon. So, magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Makita kas lang makaturturog. Kay sa amat kakabsat, hamal lang. Amen. Are you alive, awake, and enthusiastic? Amen. Oo, kasla DJ may isang mestra. Kat gaputan ni Juan, nag-discuss si teacher ng aming katkwa, agsugal kakabsat. Makaturturog, basta ag-discuss si teacher. Juan, bakit pag ako nag-discuss, nakakatulog ka? Kuna na nga kasta, natutulog ka. Kuna DJ estudyante na ni Juan, kuna na, ma'am, kasi ang lambing-lambing ng boses mo. Kuna na, napakalambing ang boses mo, ma'am. Kaya nakakatulog ako. Kahit ko na demestra, bakit yung mga classmates mo? Hindi sila nakakatulog, balambing ang boses ko. Sabi niya, ma'am, hindi kasi sila nakikinig sa'yo. Okay. So, duwala nga ba nagkakabsat? It's either makaturog kayo, kaputa, deti boses ko, unang kag dingdingag. But I hope that you will not sleep and you will be full alert ngagdingag ti sa uti apo. Amen? Okay? Kat glory to God, kakabsat, iti nabalegi manan nga gimong di kalman dito yung Bakara. We have a lot of visitors, kadagiti outreaches tayo. Kat ti blessing na i-launch tayon nga nasiyaat iti discipleship program ti church. I am really supervising this well. Gapot ti kaado dagiti bisbisitan nga mayas aser yan ti ministry tayo, masapol nga madiscipolan da digitoy. So,
we organize our discipleship team and program so that we can make sure na lahat ng mga bisita na dumarating sa ating mga outreaches and sanctuaries kat ma-disciple da kakabsat. Na-mention ni Preacher Glenn Itay regarding the panagbisita mi Jay Cagayan. It was a round trip visit actually. Di magaskam Jay Claveria, tapos napangkam Jay Apari to visit Ma'am Evelyn and see the work. And my, what a blessing. Nagmayat ka usat. Gaputa agkuriti kinamestrana. You can see the place. Nagbali na classroom kakausat. DJ kasla classroom tidating na. Kurang lat alphabeton kan dagitay numbers kakausat. Agado nga Bible verses ka nakapagkat, you know, a typical classroom ti Pilipinas nga ada digite nakapagkat kasjay mulmula ko nakat ma'am kurang lat alphabeta na ito yang kan kwa number bali na classroom because she is a retired teacher. Gisuro-suro idi ka kapsat ti kwa preschool idi kapigbigsaan na pelang. And then we visited Lasam. Kat anyan nga nagragsak na giti brethren tayo nga nang pasangbay kada kami. So nga continue to pray for Lasam at the prospect na nga talaga kakabsat. Ayan. Okay, Ma'am Lydia, naglutluto iso na ti pansit kabagan, kanda dumapay. What a blessing. Nakaragragsak da. DJ nga paggimgimugan da, no makikita yung kadagiti Sunday, Wednesday services tayo, kat kwa kakabsat DJ, Galamay clan. Puro galamay nga pamilya ti agnaad sa Jai. Kat praise the Lord. What a blessing. Okay? Pray for me. Tunubigat kakabsat kat mapanag ag-share iti Bible devotion, Thanksgiving message, iti Bio Circle class or group, ijay MMSU. Kat ti pakaangayan na kat ijay student center, yan ti kon sa dijay. Jelikod, inte nanganan, dijay nagmeriendante ide. Malagi piyo jay, din yan. I think it's in that place, the student center da Jelikod. The basketball court sa dangamin iti aircon na Jelikod. I think that's where they will hold the event in Tunubigat kakabsat at 8 ano orasan? 8:30 a.m. 8:30 a.m. So pray for me. God will give me wisdom. Opportunity na naman to that we can have a lot of young people, students, and teachers to come to know Christ as their personal Savior. Okay? So, we welcome you on. Aming agbuybuyad ta Zoom, kanditayan ta YouTube. Are we also in sa website? Wala. YouTube lang. Ay, meron din tayo sa website. Perhaps you don't know. We have a website. Visit it sometime, no? It's hosana.org. hosanabbc.org kakabsat. Visit it sometime and you will see all of the uploaded messages nandun lahat mula nung tayo magsimula. Okay? So, there are a lot of wonderful things happening. Kaya't ko nga i-share kada kay dating a message, itatang nga bigat because adupay ti kayat ti Apo nga ipaaramid kada tayo kakabsat. A lot of wonderful things God wants us to do, and He wants us to adjust our priorities. Because if we do not adjust our priorities, hanatay nga maaramat iti Apo kadagiti kayat na nga isayangkat. So I would like to speak to you this afternoon on seeking God's kingdom first. Seeking God's kingdom first. Okay? Tumakder tayo amin. Matthew 6:33. Matthew chapter 6 verse 33. Okay? Si mangputan ni Sister Cheryl, tinawagag itatay. Ket sangsangput da dirabi ikakabsat. Ket awang magkuryente. Dito pastor, kunahan nagat. Wen, ingkagpundo nga tumambay di Robinson. Kunak. Isot na lami sa jay. Matthew 6:33. Amutay amin dito kakabsat. From memory. Let's quote Matthew 6:33 in English. Go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I'll read from the Ilocano. Ngem biruken yo nga umuna ti pagarian ti Dios ken ti kinalinteg na ket iso amin dagitoy abanbanag mainayon danto kada kayo. Praise God. Kararag tayo.
Apo Diyos, da kami, da kiti anak mo, insalakan mo, ginatang mo tinapateg nga dara ni Apo Iso Kristo, ket inayaban na kami, nga agserbigan ka. Kat dahito iti maysa, kadagiti fundamental principles, nga dapat masurusuro mi, to put God first, to seek first the kingdom of God. Kat bendisyonam Apo, give wisdom to your servant, and myself, and my own, I don't have the power. Ngam no si Kaapo ti agtrabaho, it will be powerful and it will empower your people. So bless us right now. We commit everything to your hand. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, please. Okay? Now, as God's people, datayo kat anak iti Apo, amen? Deti pa nang birok tayo nga umuna, wano pa nang ipangpangruna tayo, panang itid tayo ti importansya, atensyon, ken panang ikaso tayo, nga umununa, nga sepulen tayo ti panang ituray, kingdom, ni Apo Diyos kada tayo. I want you to first realize three things. Number one, it is well deserved by Him. It is well deserved by Him. No person, even dear and close to you or related to you, deserves that priority and position. Only God. Not even our parents, not our spouse, or children, or friends, or even anybody. Nobody deserves this but God only. So, when you prioritize, DJ dapat nga priority nga para kan Apo Diyos, kat inlaan mo, in-devote mo for your family, your children, or your job, you will be guilty of idolatry. Kat kuna na ti Bible di Exodus chapter 20 verse 3, lo this. Exodus 20 verse number 3. Thou shalt have no gods before me. Awan dapat sa bali Diyos mo. So, hanakayat ni Apo Diyos nga dasabali nga pangipaayam dayjay nga dapat para ken kuana as we speak today about priority. Okay? Who comes first? So, again, deti panang i-prioritize kini Apo Diyos is well deserved by Him. Number two, it is expected of us. It is expected of us. Now, are you saved? Okay. If you are saved, that you are bought by the blood of Jesus, you are bound for heaven, then it is expected, automatic. It should be automatic. Okay? It is expected. Like, you know, when you are married, it is expected that you devote your life to your spouse. It is automatic, nga nung nagkaanak ka, you are expected to devote your life or yourself to your child. Am I right? So same thing. When you are saved and you are a child of God, then it is expected, automatic, okay, given that we devote ourselves to prioritize God. In other words, no anak na ka ni Apo Diyos, kat hamo ngayon una ni Apo Diyos, even the unbelievers, even those people who know you, that you are a Christian, that you are saved, they will tell you, di ba, dapat nasa church ka? Di ba, dapat nagbabasa ka ng Bible mo? Di ba, believer ka ng Diyos? Di ba, Bible believer ka? Bakit hindi mo ginagawa? Ibig sabihin, the moment you are a child of God, you're identified as a child of God, it is expected of you that you devote your time and life to God. Okay, let's put it this way. If you do not find your heart devoting yourself to seeking God's kingdom first, then there could be a big question. Maybe you are not a child of God. Ulitek, ha? No mo makita iti sarilim, nga the passion mo nga mangi priority, kan mangi devote
iti time mo, nga mangbirok iti panangituray ni Apo Diyos kang ka, then perhaps it is because you are not a true child of God. Especially no mapilpilitan latriknam nga makigimong. Mapilpilitan triknam nga gbasat Biblia. Mapilpilitan lang ti pusom nga umay makigimong. In other words, the reason why you're coming is not God. The reason why you are attending the church service is not because you want God, but maybe it's for other reason. So ibig sabihin, you don't have a relationship with God. Maybe you're related with someone in the church. You're related with someone that you know who is a child of God, and that's why maibuyog ka lang. Do you realize that? So, you don't have a personal relationship with God. Kaya, mga kapatid, ang punto ngayon is, no anak na kati Apo, at daking kati Holy Spirit, you're identified with Him, you are expected to seek first the kingdom of God. Are you following now? Number 3, not only that seeking God first is well deserved by Him, it is expected of us, okay? And number 3, it will be well for us. Okay? It will be well for us. Kahit nangasawon ka kabsat, sabi kasi ng Bible, in Matthew 6:30, the last part, it says, all these things shall be added unto you. So I want you to see this. Ngano, i-priority ni Apo Diyos iti panagbiag mo, okay? Hamon to pagbabaw yan. It will be well for you. Let's put it this way. Try to put anyone, yan. Try to put anyone or anything instead of God, it will not be well with you. Hamunto nga pagsayatan. No mas nga inyon unam iti sarilim, or familim, or trabahom, or sino man nga gayem mo, rather than God, you realize this, it will not be good for you. Hamunto nga pagsayatan. So, I am just establishing the point right now, nga kadatay nga anak iti Apo, we should seek God's kingdom first. In short, God first. Pagbalinam deta nga dapat mindset mo. It should be automatic to you. In everything. In your time, God first. In your income, tay para ti Apo ti umuna. Kadagiti planom, ti Apo ti umuna nga pangisang guniam. Dagiti tarigagay mo, ti Apo amin. God first. Okay? Apo nga God first, it is well deserved by Him. 2, it is expected of you. And 3, it will be well for you. Amen? So, if you set this thing aside, then you will realize that, what? You are not giving God what He deserves. You are acting contrary to what is expected of you, and you will not get a good result in your life. Okay? So, let us seek God's kingdom first. Now, very common kada tayo, deti Matthew 6:33, nga seeking God's kingdom first. But what I am going to teach you this afternoon is, what does it mean? What is involved in seeking God's kingdom first? How do you demonstrate this in your life? Okay? Before we get to that, damagak man uli, are you convicted and committed to put God first? Raise your hand. You are committed to put God first? Okay. So if you are then committed to put God first, this is what you will have to do. These are the adjustments you need to make, the habits you need to adopt, so that you will be successful in seeking God's kingdom first. Okay? Number 1, seeking God's kingdom first means loving Him above all else. The first issue that we need to address is an issue of love. Because everything you do in your life, if it is not an issue of belief, it is an issue of love. Let me prove that. Your belief determines your behavior. Kung anong pinaniniwalaan mo,
Yun ang gagawin mo. So, the first issue, if you want to change your behavior, and if you want a behavior that will honor God, a behavior that will lead you to a good success, then you need to change that behavior. And if you want to change that behavior, you need to change that belief. Pag nabago ang paniniwala ng tao, magbabago ang behavior na. Tama? Now, what we will talk about firstly is the issue of love. Because everything, when it comes to relationships, whether it be in relation to your wife, relation to your family, kasi inadresa ni Apo Jesus amin deta eh. In relation to your life, even your personal life, in relation to the things that you have, especially the value na. Your family has value, things have value, everything that you value in your life, when you seek God first, madalapos deta kakabsat. Madalapos. So if you're willing to seek God first, you must be willing to adjust your love. Because seeking God first is loving Him above all else. In other words, when you say loving Him above all else, no one should go in competition. We know in English, di ba, at the DJ, simple word, comparative word, superlative, degree. The degrees, di ba? DJ base, the comparative, superlative. Now, you do not put God in the comparative degree. Hamo nga i-compare ni Apo Diyos kakabsat, iti family. Kasi ni Apo Diyos, superlative. He gets the highest form. You can compare the degree to which you devote your life to your husband or wife, to your children, to your job, to your family, to your friends. But when it comes to God, kakabsat, walang kapares. So He gets the superlative degree of your love. Daga mo na maawatan nyo na jabsat. Medyo technical, English na jay. So in practice, kakabsat, masapol nga, haan tayo nga pagbalinan, nga competition. DJ, pamilya, panagayat tayo ti pamilya tayo kanapo Diyos. No diket, ang lukoyan tayo ti pamilya tayo, kan uray ti biyag tayo, kat i-devote tayo, iti panagayat, iti Apo. Luke chapter 10, verse 27. How do you love God above all else? Luke 10:27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Now, look at this. Di panagayat mo ti Apo kakabsat, do you see the word all? Inadresa na di heart, soul, strength, mind. Heart, that's your affection. Soul, your breath, your very life. Strength, your might, the pigsam. Mind, everything that you think about. Dapat nakakabsat, ti Apo, you give Him your all. Sabi niya, all. Ibig sabihin, devotion, it's 100%. Nothing reserved. No para ti Apo kakabsat, you do not hesitate. You do not hold back anything. When you love the Lord, mga kapatid, it does not matter, anat masacrifice, you will give what is due to Him. So when you are seeking God first, you will give what is due to Him. And you might ask, Pastor, is it worth it? If I lose some things in my life, gaputi panagayat ko ti Apo, if I'm going to demonstrate that kind of love in my life, I will sacrifice some things in my life. Is it worth it? Let me put the question back to you. Do you think, is it worth it? Kasi, no, talagang impay mo ti panagayat mo ti Apo kakabsat, it is worth it. It is worth it. Kung anang or DJ, kanta nga, I want Jesus in my life more than anything this world can offer me. For He alone can satisfy. Just to know that He's leading in my life. Di pa nangidalan na kanya. Kasi because of your love to Him, you will devote your life to follow Him. You will be so in love with God that you will devote to follow Him, to trust Him,
Sabi niya, but just to know that He is leading in my life is worth everything that I might sacrifice. I want Jesus more than anything. Kasam deta kausan. So, ibig sabihin, if you are not ready to love God above all else, then you are not ready to seek God's kingdom first. And that is why many Christians are not growing, many churches are not growing, they are not shining, they are not making a strong impact. Iti pamatida awan impact na because there is no depth in their commitment to God. Awang kakausan. Kat nukastat aramidem, hangka nga umangat nga Kristiyano. Hana ka maasahan iti apo. Sayang ti panagbiag mo ti rabaw iti daga. Remember, life is a chance. Ti chansam, awan chansan tanatay. Tila da chansana di si bibiyag. Life is a choice. Whether your choice are driven by carnality or driven by your love for God. Depende yan. The choices that you will make in life will either be driven by carnal, meaning self-centered desire, or will be driven by your love for God. And life is a calling. Kaya mga kapatid, let us devote, dedat aramidin tayo kapsad, ayatan tayo ti Apo with all of our hearts. Let us devote our life and our time. Okay? Iti pa nagserbi tayo iti Apo. Alright. Now, devotion kakapsad. Number 2. Before we go to number 2, kahit kumalang ipakita dito, kasi, kang kayo example, tapno, mas agkaroon kayo ti point of reference nga pang-referam di biyag mo. Let's go to 1 Kings chapter 11. Okay? Ang ko na i-discuss di kalman ito. 1 Kings chapter 11. Verses 1 to 11. Okay? Reply ak malabit na di absat. I'm sorry. Kasi tumatawag di MMS yung kanyak. Okay. 1 Kings chapter 11. This is about King Solomon. Noong una, he was wise because he loved God. So now, blines siya ng Panginoon. Okay? Bimaknang. Naging convenient, ibiyag na. So parang dumating siya sa punto na naging very carefree. The Bible says, but King Solomon loved many strange women. Nasurusurunan nga ayatan, nagiti strange women. Strange ko na kasi they are not Israelites. They are not Jewish. They are not from their own. So he began to love women from other countries. Sino da inayat na? Daughter of Pharaoh, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, Hittites. The reason why Solomon did that is for alliance. So, nangalat asawa ng anak ni Pharaoh, tapno ada alliance sa ti Egypt. Nangalat ti asawa ng Moabite, tapno ada alliance sa ti Moab. Same thing with the Ammonites, Edomites. So, he wanted to have a strong alliance with all of the countries. So, to the point, kakabsat, that he was violating God. And then, kunana di verse 2, look at verse 2, of the nations concerning which the Lord said, ito unto children of Israel, ye shall not go into them, neither shall they come. Ibig sabihin, at the utos ti Diyos. So, binayanan, pinorsake na dayjay, okay? Kunana dayjay, for surely they will turn away your heart after their gods. But Solomon clave unto this in love. Oh, yun ang problema. And then verse number 3. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines. A total of 1,000. Can you imagine that? And this is the problem. His wives turned away his heart. Dagiti asawa na, isudan nang yadayo. So if you're going to seek God's kingdom first, you will love God above all else. It means that you have a responsibility to guard your heart from anything or anyone that will
take your affection away from God. Di ayat mo ti Apo, guyuden na ngaya dayo kakabsat. That is seeking God's kingdom first. So anot responsibility? You have to learn to understand and realize DJ relationship mo, human relationship mo, kan DJ relationship mo toward God. Amom nga ited ti Apo, DJ highest form of love gingkwana, and that you have a responsibility to guard your heart. That is number one. Loving Him above all else. Kaya tanong ko sa inyo, are you willing to do that? Taas ang kamay. Willing ba kayo na mahalin ang Diyos? That you will love God more than your wife, your husband, your children, your family, and even your work. Are you willing to guard your heart from anything mang-violate DJ sa uni Apo Diyos nga surusurutan? Let me ask you. Amen ba? Okay. That's number one. Number two, seeking God's kingdom first is number two, conforming one's life to His principles. Conforming one's life to His principles. If I'm going to seek God's kingdom first, what will I do? I will comply. I will behave according to the principles that He has set for me. None of those will offend me. None of those, though it may be difficult for me, I will not be discouraged to do it because I love Him and I seek Him first. Klaro sa akin yun eh. Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world. The word conform means to comply or to behave according to. And the Bible commands us of a natural condition of the heart. Tinature te ngaming kakabsat, ket tumulad ti lubong. That is our natural man, our natural form, our carnal, to conform to the world. And God addressed that weakness. Kung nati apoking ka, dingganak, kunana, deti ti weakness mo nga, anak ko, you have a possibility and tendency, you're vulnerable nga tumulad ti lubong. To allow the principles of the world to govern your behavior, your action, your mindset. And God said, you have to cut ties with that. And God said on the other hand, but be ye transformed. Kailangan nga mabalbaliwang ka. So God is telling you, calling you to a life. Inaiban na ka to a new life. So kung natiapukin ka, okay? If you really want my kingship in your life, me governing you, you have to follow my constitution. No, kayat mo siya ti ari ti biyag mo. And by the way, sinot kayat yung arit biyagyo? Alaman, no hanga ni Apo Diyos, ti ag-ari ta biyag mo, sino kayat mo nga ari? Kayat mo nga di self mo't agari? Kayat mo nga di kiti friends mo ti agari? Kayat mo nga di society ti ag-ari ang tabiyag mo? Awa na, no kung mag-gobyerno, hangka umanga tapulos hangka ag-improve. Nagmayatan no ni Apo Diyos ti ari. Kingdom nga ro ti pagsaritan tayo. Okay, well, let's go back. So God is telling you, if you want me to be the king, and you are my subject, okay? You are a member of my kingdom, then you must be willing to follow my constitution. Cut ties with the worldly system. You are still in the world. You are still surrounded by unbelievers. But you must cut ties. Putulom detang connection mo iti sistema ti lubong, because God is calling you to a life that is governed by His constitution. And how do you do that? You can only be transformed by the renewing of your mind. Ayan nga sawan, deti sa uti Apo kakabsat, which is the constitution of God, deti di prinsipyo ti Apo, kat ag-sink in laeng iti renewed mind. So no hamping nga na-renew ta panunot mo, uray kanayon ka nga makigimong kakabsat, han nag-sink in king kati sa uti Apo. So, di kita makapasuro na Kristiyanong kakabsat. Kanayon no may makigimong, kanayon nagdingding ti sa uti Apo, han na may apply ti biyag na, di may ibagbaga.
Han nag-comply ka kapsat. Kanayon nga, masultipan ti preaching. Kanayon nga, mapulpulis yan ta preaching. So ako na nagat, tamtamanak man ni pastor. Kaana nga rod. At dagamot yan ti country, you are in a country of God, so to speak, governed by His principle. But you're not following His instruction. Di kat masultipan kayo ta preaching. Mapulis ka. Maawatan nyo kapsat. Be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ti will ti Apo, to seek God's kingdom first. And that is good, that is perfect, that is acceptable. So, what do? Conform your life to His principle. What is a principle? The prinsipyo nga pagbiagam. What is a principle? Principle is a fundamental truth. Fundamental, basic. That serves, anat servin at prinsipyo? As a foundation or guide for a system of belief, behavior, or reasoning. Listen to me now. The first point tayo, ti ad-addressan ti Apo, the affection mo iti padam nga tao, your relationships. Kasi amo ti Apo, nga nuhan tay careful, gapulaang iti relasyon tay ti padate nga tao, masakripisyo isuna. So God said, if you will put me first, then you must know how to put a degree of love. Give me the highest, and then secondary amin-aminan. Dayjay. Number 2, ti addressan ti Apo ita kakabsat, dito yung reasoning tayo. Dito yung principle. Because God knows that our reasoning, your behavior, your actions will be determined by your reasoning. Kaya nangasawan, no hangan, example no para ti panunot mo, ti rason mo, if you are not convinced of tithes to you will be optional. Kaya nangasawan, kaya't ko para saan mang tedak. Ngam no para king ka, naawatam nga ti tithes, kukwa iti Apo. Kasi deta ti prinsipyo na, kukwak ko na ti Apo, it belongs to me ko na ti Apo, although all of your money belongs to God, but the tithe should be returned to Him. Bring the tithe, isublim. Kukwa na ngam isublim. Kukwa amin ti Apo, daging ka ngam jay tithe, isublim. Once nga naawatam deta, kat ti pusong kat kayat mo nga iyon una ti Apo, compliant ka. Kaya nangasawan, hang optional king ka ti panag-tithes. Nawatan nyo kapsat? In your heart, there is that grace. You receive that instruction gracefully. Hamo nga receive detang instruction nga tinadagsan rik na, mapilpilitan ka. No di kat receive data nga lintag iti Apo with grace in your heart. Nawatan nyo kapsat? Are you following? Kat kunam iti sarilim, okay Lord? Because you died for me, you love me, hanga narigat kanyak ti sumurot king ka, with grace in my heart, and that is your principle, that instruction mo, okay, I will follow it. Amin, Apo, itad ko. Amin nga tithes, itad ko king ka. Nakitam? So it's a matter of reasoning. Kaya dapat kapsat, if you are going to put God first, kailangan talaga, i-conform mo. Ulitan tayo ti meaning ti principle. What is principle? Fundamental truth that serves as foundation or guide for a system of belief, behave, or reasoning. Okay, so let me ask you then, by way of raising your hand, are you willing to conform your life to His principle? Raise your hand. Willing ka ba? To conform your life. Kahit nangasawan, digiti dingdinggam, hamo nga dete, hanga kasla ka na dete, agan answer ti board exam nga, ano di jayan? Select the best answer. Selective ka. Ngano ano jay, kasla mayat para king ka, isot ubram. Nuhan mo kayat, hamo ubraan, no? No di kat, amin. Nga insuro ti Apo, you have to follow that. Conform your life to His principle. Number 3, putting God first is not only conforming your life to His principle, but number 3 is studying His Word diligently. Studying His Word diligently. Okay? You will become a student of the Word of God. Naturally, a Christian who prioritizes God will read his Bible every day. No nagaring kan ti bigat, automatic, no kasano,
nga sika, nukas pagrigan, sika, parte ti biyag mo't panagkape, parte mo ti biyag mo ti panagbasa at Biblia. No, parte ti biyag mo, iti panag-breakfast, parte mo ti panagbasa ti Biblia. Study His Word. And you do not only study His Word like you're reading it, but diligently. The word diligence is applied to something that has a goal. Nawatan niyo, kapsat? You apply diligence to an action that has a goal. Kasi, you will not be diligent if you do not have a goal. Apay nga jay tao diligent kasi dago na. Kasla DJ nagtap 1 ti board exam ti medicine. Kabats da Lester. Ngam handa ka kagiddan nga nag-exam. Oh, nakita yo? Kabats nila Lester, pero hindi nila kasabay nag-exam. Kasi daw sabi niya, gusto kong mag-top 10. Gusto kong maka-top notcher, sabi niya. Sa top 10, gusto kong mapasama sa top 10 ng mga mag-exam ng board. O, di in-reviewan natin husto kakabsat. Dejitim ako na nga diligent at the goal na. Nawatan niyo? With a goal. So, that kakabsat, in-reviewan natin husto. So, nag-take ka dito, batch ito'y isut nakikiddanan na nga nag-exam. Are you following? Good ni. Top notcher kakabsat. Na-hit na jay goal. Bakit? She applied diligence. Bakit siya diligent? Kasi may goal. So you apply diligence to an action that has a goal. Kaya nangasawan, no agbasa ka ti Biblia, hanga kasla ti magmagnaka, ngano ti sapsapulang balitok, di talangalang ti pagpagnaam. No. If you're going to search for a goal, and that's your goal, you have to dig. So when you read the Bible, you do not just read for the sake of reading. You apply diligence kahit nangasawan, you have a goal to learn the Bible. Kaya't mo nga maamuan ti pagayatan iti Apo. That is seeking God's kingdom first. So question, are you willing to study the Word of God diligently? Taas ang kamay. Amen. O, anat goal mo nga agbasa ti Biblia, tapno amuam ti pagayatan iti Apo. You know, hanlang nga pastor ti mangi devote ti time na nag-study Biblia. Kung na kami dumagat, da kayo nga pa pastor, ti mangi devote ti time yung agbasa at Biblia, da kayo nga ti agi-explain ka na kami. No. Amin tayo nga Kristiyano kakabsat should devote our life to study the Bible. Oh, no studyem ta Bible, kitan tayo, anat aramidon ti Bible no studyem. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. Oh. So nga, ti question itangkat hangag basbasa kay ba ti Bible? Ti question itangkat agis study kay ba ti Bible? 2 Timothy chapter 3. Okay? Verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Oh, you have the English in the screen. Ilocano. Isu amin nga surat nga impalting ti Dios, isumet ti naimbag nga pakasursuruan. So anat goal mo nga study the Bible, makasursuro at kahit mo nga sursuruan. Kahit mo nga sursuruan ti ana, panagserbi ti Apo, sursuruan kasanot agbalin nga Kristiyano nga ama, Kristiyano nga ina, Kristiyano nga agub-ubra. You want to learn how to be the best Christian. And because you want to learn how to live as a Christian, you study the Bible. Yun. Ano nga pakasursuruan? Ano pa eh? Pakatinggaran. Oh, pakababalawan. So, istadyam ta Bible, tapno ma-evaluate mo ti biyag mo. No anyat dapat nga, may katking ka. And, ano pa ko na ti Bible? Pakaadalan ti kinalinteg. So, adakayat mong adalan. So, listen to me now. If you are going to put God first, kung una tayo, naglaka nga ibagbagam kami na, God first, God first, God first, di ka matisistadyam ta Bibliam. So if you're going to say, I will put God first, kahit nangasawan, in your daily habit, may incorporate dito panag-study the Bible diligently. That you read the Bible with a goal. Anot goal mo? Nga masursurum ijay, kat maamuam, no kasano ka ngagbalin, nga agbiag, nga nabalaygi a Kristiyano, nga anak ti Apo. Very clear? Okay? So that's number 3. Number 4.
what else does it mean to seek God first? Number 4, it means serving faithfully in church. Seeking God's kingdom first is serving faithfully in church. Okay? Now, what is a church? Let me give you a short, practical definition of a church. A church speaks of converted people. Converted people. No converted ko na, imawat kini Apo Jesus. Kat nabaptize, member iso na ti local church. Converted. Called, naayaban. Amuna nga adda iti, nangibaunan ti Apo keng kuana. So once ka inawat mo ni Apo Jesus, the next thing you know, you need to be a part of a local church. And now that you're a part of a local church, the next thing you know, you will realize nga dayta nga church at dagayam iti nangibaunan ti Apo. God called us to do His work. Inayaban na tayo nga mga ramid iti trabaho na. And I'm telling you, the work that God had given to the church is the greatest work under the sun. Greatest because naggapugan Apo Diyos. Ti Apo tinang commission. Ti President, taot nang ipatugaw. Although government was ordained by God. Ngam ti church, ti Apo iti nang ordain. Okay? Greatest, aping ibagak nga the work of God in the church is the greatest because it is the work that involves the most valuable aspect in the life of men. Look, the government was not established to secure your soul. The government was established to secure the physical aspects of your life. Nawatan nyo kakabsat? Timangted iti spiritual aspect ti biag ket iti church. So it's the greatest. So, listen to me. Dito church, okay? Inawat mo ni Apo Jesus, nabaptize ka, member ka ti local church, the next you realize that the Lord had given the church a work to do, and that is to preach the gospel, to get many people saved, and to populate heaven, depopulate hell, pabasidan tayo di ba pan impyerno, doon tayo di ba pan langit, may salakan nagiti tao, those people who have not heard the gospel will hear the wonderful good news of the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Deta kakabsat iti nangayaban iti Apo kada tayo. And therefore, if you are going to seek God first, ibig sabihin, deto'y nga trabaho iti church will become primary in our life. Primary. In other words, iso ti agbalin nga focus, iso ti agbalin nga agenda tayo kakabsan. If you have other things in your life personally that involves your necessity, anyaman nga digite kasla concerns mo ti panagbiag, listen to me now, digite ko natin nga necessities tayo. Food, shelter, balay, clothing, pagananay tayo. These are all your necessities. Iso dayto iti ko na ti apon nga, unaem nga agenda iti trabaho, ket digita nga concerns mo, all these things shall be added unto you. Automatic, dapat dapat maawatam. The seeking God's kingdom first is, put the agenda of God first, the work of God first, iso ti agbalin nga goal mo, and what did God say? All these things shall be added unto you. Ano digiting all these things? No basaem di context ti Matthew 3, iso di ko na nga, what shall we eat? What shall we drink? That involves your physical aspect of life, your necessities, your desires, and even your wants. Di kayat mo di pa nagbiag. Iyon unam ti Apo. Kaya nangasawan, jay trabaho ti Apo di pang pangrunam. And all these things shall be added unto you. Listen to me. As HBBC, sursurubun tayo dito kapsan. Mabaling at timang hold back king kagat fear. Pastor, kasi kas lang hangkupe lang amin nga mai-devote ti biyag ko. That problema ti ado. I cannot devote myself to put God first because adada apprehension ti biyag ko. I am afraid nga,
You know, I hesitate nga mangi devote biyag ko my time, my talents, my treasures in the work of God because maybe data fear mo kakabsat is you are not used to do it. You are not used to do it. Pero itang ta anak na ka iti Apo, you should get used to it. Nga basta amin ti umuna nga i-priority jay trabaho iti Apo kakabsat. Amen? Katni, I might close here because dati time tayo mapanang absad. Ngem, kaya't ko nga ibasa kada kayo, dati testimony ni Brother Conrad. Kasi, kaya't ko nga, di kat na-discuss ko kada kayo, DJ principles, talo pe lang, dati na itod ko, upat gayam. Kaya't ko nga ipan iti practical life. O review de pe lang ipan iti practical life. Ipakita kada kayo, babang ti biyag ti may nga kapsat. Deti nga upat. Ano dyan, number 1 nga involved ti putting God first. Number 1, loving Him. So I will show you how this brother have learned to love God above all else. Number 2, conforming one's life. Sinurot na kakapsat. Dayjay naisuro nga prinsipyo king kuana. Number 3, studying His Word diligently. Okay? And number 4, serving faithfully in the church. Okay? Ni Brother Conrad kakapsat, kat ti parabor ti Apo yung kuanakan, DJ pamati na ti Apo, makabiles. Ni Brother Conrad, kat electrical engineer. Kat asawa ni Kat, close friend ni Shelly. O, di ba Shelly? Okay? Tata, agup ubra iso na kausat, ijay sa Nicolas, supervisor sa itay trabaho na itatay. Kat he started with a minimum salary. Kat hanga minimum nga kasla ka level di karpintero minimum iti opisina. So, private company, Accenture, he started with a minimum salary, something enough to, provide for his family. Ngumti ayan na nga pagsayaatan kakabsat. Gaputi pa nagayat na iti Apo, nasurusuro na nga inayat iti Apo. Kat nasurusuro na nga ited, nga DJ sweldo na kakabsat, iyon una na nga ikatan jay para ti Apo, sakbay nga i-budgetan na para ti family na. Kaya nga sawan, haan nga ti umun una nga i-consider na kat DJ expenses ti family na, kat numanot na bati, isot para ti Apo. Kasi nga minti na duma ka, you're not seeking God's kingdom first, no, kasi ti mindset mo. Nga yun unam nga determina rin numanot expenses ti family, no, da na bati, isot itun mo ti Apo. Haan, king kwanhaan. Iyon una na nga sinurot, DJ, principle, ti giving, tithes, and honor God with your first fruit. Kat numanot na bati, iso ti pagkasyahan na para ti family na. So, agad just iti family na, gapu di pa nang yun una na iti Apo. Did you get that? O, klaro. Kasta kakabsat ti seeking God's kingdom first. Okay? Kat tata ibasak deti testimony ng kakabsat. Okay? Ibasak ti testimony na. Kuna na, good morning po, Pastor. I just want to inform you that by His grace, naka-receive po ako ulit this year ng bonus. No ulit ko na, imawat idin, umawat manan. Apay, anat special ka. Dito nga, daka mo, sino ka da kayo ti twice nga umawat ti bonus na? Are you receiving twice bonus twice a year? Anybody? Oh, dada. Oh, talaga kakabsat. Talagang sana all. Okay? Tata. Oh. Amuit ko na kakabsat. Oh, ulitat. Just want to inform you that by His grace, naka-receive po ako ulit this year ng bonus. May maibibigay na naman po ako na first fruit. Paunay kan kakabsat. From our company as well as another, increment by raise ti sweldo na. Effective April 2023. Next month, ag-increase in di sweldo na. Nakakaskas daaw talaga tapati ni superior ko ket nag-comment during the meeting. Nga kunana, itong si Mark Conrad, ang napakaswerte talaga. Anak talaga ng Diyos ito. Wow!
Oh, uri di kakadwa na trabaho nga believer. Nakita da kakabsat nga dijay nga dakin kuana naggaputi Dios. Api nga nga mai-relate da kakabsat. Api nga may baga da nga anak ti Dios kunana. Kasi anak ng Dios ito kunana eh. Ha? Anak talaga ng Diyos ito kunana. Api nga maibaga na. Kasi makita na kini Conrad kakabsat, jay biyag na nga Christian, jay kina-Kristiyano na jay trabaho. So nga kabsat, ti putting God first, halaan nga makita dakat Domingo. No di kat uri jay trabaho, ipakitam nga Kristiyano ka. Ipakpakita yung wala nga Kristiyano kayo kakabsat. Uno sa kaila Kristiyano at Domingo. Oh. Naduma ka na tayo. Sala Kristiyano at Domingo. No Lunes sa Ginggat Sabado. Hangka nga Kristiyano. Marmara Kristiyano. Kasi, no apay ngamin, usually, Pastor, once laeng nga agin Kristi sahod in a year. Maminsan lang amin ko na. Ket March, Pastor, tibigayan ti sahod nga ma-increase. But in my case, binigyan ako ng increase last September 2022, tapos next month, may increase. Balet twice nga nag-increase kanyak. Kat in rebuke all past years, Pastor, ket by God's grace, from 2019 until this year, twice a year naklatagayam nga may ikan iti increase. Oh, naikan, all these things shall be added unto you. Katang ko iba ka deti, amount ti sweldo na kakabsat, ngam ko na ditoy, nga deti gross salary na idimang rugi, compared ka deti gross salary na itang kakabsat, agdoblen. Within a span of 19, 20, 21, dito, nakurang nga 4 years, nakapuot ka pa iti empleyado nga, 3 years na pelang kakabsat, doblen iti sweldo na. Ang laki po ng itinaas. Permi ko na, ma-amaze kami kan very grateful kami, ti kinaimbag ti Apo, kan ti pa nang i-provide na, ti pa nang fulfill mi ti commitment. Kitam di mindset na, gaputa God first, no adda maawat na, ti umuna nga mapanunot na, di commitment na ti Apo, God first. So listen to me, bottom line kakabsat, bottom line. Ti biyak ti Kristiyano, haan nga dete, umuna nga i-consider mo dagiti friends mo, kat no adda na bati nga tiyempo para ti Apo. No. Haan nga ti i-consider mo ti pamilyam nga umuna, kat di na bati para ti Apo. Ti God first, i-consider mong umuna ti Apo, day di imbaganagan ka, kat surutom day jay, kat numano di na bati, iso day jay kakabsat, iti i-budget mo, whether it be your time, or your treasures, nga i-devote mo ti family, ti friends mo, kan iti dadumapay. That is seeking God's kingdom first. And in the testimony of Conrad, nakita yung ipamati na nga nang surot iti Apo, nakita tayo mo't jay parabor ti Apo, nga ti Diyos na pudno nga mangtungpal jay inkarina. Sinurot na di jay, seek ye first the kingdom of God, kat tinungpal mo ti Apo jay, all these things shall be added. Ano jay all these things? Day jay, asaman na kuma, nga increase ti sweldo. Kan wish dagiti pada na nga empleyado, nga mapasamak kadakwada, isu kakabsat tinakapasamakan na. All because of Matthew 6:33. And all of God's people say, iso nga ita, challenge kayo kakabsat. Iyon una tayo ti Apo. Kat digidje na bati, iso ti iwilaan tayo, para ti biyag tayo, para ti pamilya tayo, kandad dumapay. But put the kingdom of God first. So I hope awatan nyo di concept na, nakita nyo di example, di testimony ni Brother Conrad, and I pray that we will adopt that in our personal lives. Alam nyo, makinig po kayo, listen to me now. No inaramid mo deta, halang nga sekantut makarikna deta blessing. Patin tupay dagiti daduma, mariknadan to the blessing. Why? Just like Conrad, your life will become a testimony. Ang amnohan mo yun una ti Apo, papaanawa ka Kristiyano, anangarod tinaimbag nga ganabam, kan anangarod tinaimbag nga testimonyum awan. Let's be serious with God. Kararag tayo, Apo Diyos,
Agyaman kam kadeti nga pamalagib. Pudno apo. Ado kada kami tihanpay nga seryoso ken ka. Ado pay dagiti anak mo tihanpay nga seryoso ti panangiyon una apo ken ka. Gaputa iti umun unang ikon consider mi ket ti biag mi pamilya mi dagiti gusto mi dagiti kayat mi. Ket dagiti tidtid da nga nabatbati isumutten apo ti ipapaay mi ken ka. Kasmet la si katay ason apo. Ngano anat nabati isu ited mi ken ka. Uno kala ti baboy nga ti pangarasawan dagiti nababati nga inapoy. Kansid-sida kay isut maipakan ken kan. Samantalang apo, well-deserved mo apo. Kan kada kami expected apo nga, yun unada ka. Kasi amumi ti saom. Kan isut pagimbagan ti biyag mi. Iso nga Lord, deti nga reminder, amumi ito nga adadda ko mga imirot. DJ commitment mi nga mangiyon unakan ka apo. Thank you so much. Bless our brethren in Hawaii, Preacher Glenn and the whole family. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Announcing the arrival of Bell, flight. dito yung microphone tayo. Amen. Praise the Lord. Nagpintas di nga mensahe kakabsat ket sa bali iti impact na no daka nga illustration di mesa nga kabsat tayo. Amen. Talaga agpaiso jepik ngay istorya hang istorya di example ni Conrad kakabsat. Brother Conrad is a very faithful member of our AV audio video team. Not just in Bacara, not just in Lawag, but in Bacara. Kaya tinuuni nga bakasyon mi kakabsat. Na naklaunay DJ nga rod mas basit ti tao ngaag-assist. So I called for a meeting after one of those Sunday afternoon discipleship lessons, classes. Kat kunak sakbay nga mangrugit meeting tayo, dinggag man ti praises and thanks tayo. At awan ti agsaw nga nagpaspas ni Brother Conrad nga nagiburay kakabsat. Kat although he's a married man, he works full-time, they have 2 kids. Kat very dedicated launay kakabsat. Kat amo na nga iyon unay iti apo, hanlang iti finances na but duray iti time na kakabsat. Kat mablesanak unay nga makangeg nga iso na kat pagpaboran ti apo. Amen? Iti adu nga kinasayaat na talaga nga nag-faithful ni Brother Conrad. Kat imat patuloy nga ikararag isuna, hindi iti padatay nga Kristiyano iti Pilipinas. Ket usaran tayo so nga challenge ken encouragement di ba nagbiag tayo. Amen? Amen. Thank you very much Pastor Provi for that wonderful message. Dawati nga ron nga tumakder tayo kakabsat kasi tayo kararag dito execution dito mensahe nga inte nang gagana. Amen? Inte nga ron executin kakabsat aramaten usaran dito nga mensahe. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for that wonderful message, O Lord God, seeking your first. Ket apo dito nga pag nanaudan mi ti lubong apo pakita na no kasanut ka adu ti mabalin mi again ken apo ti kinasayaat na no ipangpangro na mi ti bagimi. But Lord, thank you so much for this wonderful year, O Lord God, nga nasisita ken kang ronaan launay nga sikay ti saraken mi suruten mi ken ipangpangro na mi iwapo. Ket itagon daway Lord sikay ti income ipangpangro na iti finances mi, O Lord God. The Lord awan ti adda kanyami nga hanga naggapuking ka, O Lord God. Ket agyaman kami apo, tinagdakkel nga kaasi ayat ken parabor mo. Ket Lord, patuloy mo kadi nga idalan iturong ti puso ken panunot mi so that we make the right choices and decisions, Lord God, always seeking you and putting you first, O Lord. Please, Lord, we ask for your blessing upon this offering and also the giver. Thank you so much, O Lord God, for the privilege to give. All these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offerings, kakabsat.
po kakabsat ng gaganda that tayo, Pastor Pruvi is gonna be speaking to a crowd at MMSU tomorrow. Please be mindful and be prayerful. Ta nagdakkel nga influence tayo. MMSU batak kakabsat. Ta dakkel dito dakkel nga ministry. Ipatalag ti apo nga prayerfully kat marugyanan in the next couple of months. Hanga dayo kakabsat nangrugin dito Bible study co-eds every Thursday kat nagdakkel nga pribilehyo DJ kakabsat. Amen? So please include in your prayers, in our prayers, Pastor Pruvi tomorrow for his speaking engagement in Batak. Dawating nga rin magdirite kakabsat. Let's sing one more song this before we close in prayer. Let's sing that song, So Much to Thank Him For. Amen. First verse. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me, and when I think of what He's done and where He has brought me from, I've got so much to thank Him for. And sometimes while on this way I kneel and I stop and say thank you for all you've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore. Oh please, just let me kneel once more. I've got so much to thank you for. Amen. And the chorus. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. Nagsaya at launay iti Apo. Amen? Amen. Dawatag man pengaron ni Pastor Pruvi to close us in prayer this afternoon. Oh, amen. Ado nga talaga nga pagyamanan ti Apo kakabsat. Praise the Lord. Apo, nang nangruna nga pagyamanan mi ita deti message. Oh, we cannot imagine, there is no telling how that if we let this message transform our life from the very core of our being to the smallest matters in life, oh, it will change everything. This is life-changing. Yes. It's not a life-changing that will damage us, but life-changing that will develop us. It's not life-changing that will break us, a life-changing that will build us up. It's not a life-changing nga mangimamag kada kami, but life-changing nga mangilift up kada kami. That choice is ours. Ikatam dagiti reservations ti puso mi, fears, doubts, can dagiti that dumapay nga kasla apprehensions mi Apo. Let grace rule in our hearts. Agari ko matiparabor mo ti biyag mi Apo. Tapnon, maaramid mi nga ipampamaysada ka. Kat ita, bendisyonam, uray digiti na itid nga tithes and offerings, bless the gift and also the giver. Continue, Lord, to prosper our brethren.
Kan excited kami man itang alawas, Apo, in a different mindset. Nga iti aming aramidami, from the moment we wake up, we put you first. Yes. And to all the blessings that we receive, you are first. In our problems, in our plans, you are first. Thank you, dear God. Dismiss us with your blessing. In Jesus' name, amen and amen. Ti Apo ikan na kay kumatinaragsak na balegyan ka narang ay ngalawas. God bless you. Amen. Praise God. Thank you, Pastor.